Dat is wat ik vlog van Corso. Light. Light, pero eigenlijk yun naman sa akin. Nou, fuck ik hoor. Not dat cheap douche. Not dat cheap. Doe ik uit Ze praat Nederlands. Ja, geef hem 2 cadeautjes. Je kan niet gewoon 1 geven. 2 celebration in 1 dag. But como ele conta sobre esse podcast no holandês. Agora me primo lá com nós conhecemos um papel de crew, BPC Big Pimping Crew. Big Pimping Crew, para quando ele puti mas eu a mim uma virgin com isso das. Começa, pero mas aí com ele fucking pimping de bacaya. Funny story di ik antiki no. Sabat biba se kum brodi mi paso in januari ma pera mi kas na Holanda paso financially mi not mi pora make it. Mi misera sali voor je studio tam. Oh gosh. Jesus. Dus ja, sa Holanda no dat struggle toch. E opiendo no sa kaki ya. No? Kaki to promevium te konde kaki on camera. Talk about it. But sabe que bom para gente sã, não é? Tem bem gente só like to walk to the glory, to walk to the success, but to walk the struggle para bocas, para o studio. In the studio. Sa legit. Als je dat net bezig de bal haas, pega ko yun mané. Siya met tine kaba. Okay, Press play. Send the mic. Je weet de krook chocolate.